Bonjour à toutes et à tous. Le 18 2e mois 2024, menen salmina on nokko kawon ɗon. Mais vous êtes sur la page de Naonasi Thérapie. Bonjour la famille, bonjour à toutes et à tous partout où vous êtes. Menen salmina on. Partagez le live. Hande toɓɓere men nden ko yowiti ko fi honɗum nawyugol. Nawyugol no metta en no satti e meɗen. Ko parce que c'est wattani yiila no wodi ko en famani. Ko ɓay ko wiyete ko nawyugol hino landi ɓendugol. Oui, c'est-à-dire nawyugol towugol e duuɓi hino landi version ji kesi. Ok, hino landi tertagol kiɗɗum jogo goɗɗum kesu, hino landi ɓendugol. Nde wonno neɗɗo on no jogi gandal, no jogi needi, no jogi faamu, ko tawata na faamu moƴƴuɗo, wona gandal moƴƴungal e fe nayeegu, o wona bana adama tutiɗo ka o woni ɗo. Tutiɗo e sukankaku yagal mum, tutiɗo e hakkundejo yagal mum. Hande kadi o jogo ɗum ɗon, o jogitoro ɗum ɗon ñiiƴe makko ɗen e koyɗe makko ɗen. Haray wawata newade hande kadi nde o yiyata nawyugol ne moƴƴere, nde o yiyata nawyugol newende, nde o yiyata nawyugol fawtare, o yiyata ɗum ɗo hande kadi. Merci la famille, partagez le live. Diallo Youssouf, merci mon frère. Depuis UK, ouais, je suis là, nous sommes là. Alpha Habib Ba, merci, bonjour, merci. Diallo Youssouf est toujours avec nous, ça fait longtemps. Bonjour, nous sommes là encore ce matin. Ça arrive capaz na on a silly, you are welcome. Haray ko sadi ko toli. Si tawi hida mari ko sendode, si tawi ala ko sendode, haray ça ne sert à rien d'être là. Aduna ko famille. Mo kala e famille mum. Sa ari a tawi ko woni ɗo kon, merci mon frère David par l'infatigable. Sa ari ko a tawi ko woni ɗo kon, c'est pas ta famille. Ko ɓuri e moƴƴande ma moƴƴande mi wonɗo ɗo, c'est parti. On aduna feƴƴi, o ya aduna mo anduno ɗe ngatiniro, ça n'existe plus. Wonu komi woni kon, ça n'existe plus. Wodaka, ça n'existe plus. C'est le monde maintenant des familles. Mo kala no doit immade ɗaɓɓita famille mum on, ɓengure mum on, dans la pensée. Andi a heɓete ka ɓengure ma dans le sang, tokko e maɓɓe, moƴƴo e maɓɓe, sendudo e maɓɓe, waɓutuma on e jawdi ko Allah o korma. Mais andu mo wawata wurdude mum on, c'est ta famille spirituelle, c'est ta famille philosophique, c'est ta famille, comment on appelle ça, ka aqida, ko fiɓete ko, ta croyance, ko ɓeɗo wawata wurdude. Ɓeɗa ko ya sendudo e maɓɓe. Allah ko sifi hakkundeji ma e maɓɓe ko sendo d'abord, le partage. Ok, mais wurdugol ngol koko nandi ko yadata. Ko ɗum bonni dewle ɗen, bonni entreprise ji ɗin, bonni cayɗe ɗen, bonni leyɗele ɗen. Par ce que yiɗen sikkude ɓengure nden ka ƴiƴan ko ɓengure nden ka jawdi, ka dewle, ka huwondirarji, ka politique, ça n'a jamais marché. Merci Kramko Barry. Merci Kramko Barry dit merci pour l'éveil des esprits. J'ai reçu depuis Rome, matinale pour vous écouter. Merci David Palmer pour le cœur partagé maintenant. Merci Diallo Saïdou. Ko honɗum waɗi nawyugol no hulɓindema. Ko honɗum waɗi. Ko honɗum waɗi towugol e duuɓi no mapinma. Honɗum waɗi a yiyay puri ɗin tun hula. Ko ɗum hulanta puri ɗin, ko ɗum wonɗaɗe pentirande.
Why? Kon ɗum waɗi nawyugol no hulɓina en par ce que en jaɓani wurugol. C'est tout hein. Wuurɓe ɓen ɓe wulata nayeego mais wooda ɗon celui qui a existé pour les autres o susata ɓay mo andi ko honɗum won nayeego. Nayeego hino landima piiji ɗiɗi. Go'o hino landima ya ɓendu, donc sa ɓenda a susata nayeego parce que il y a des responsabilités. No woodi golleji ɗi habboroɗa nden ñande, donc ɓe tawa hiɗa ɓendani ɗen golle. Go'o donc a heblanaki, a feƴƴini gurdam maɗa fof e honɗum e ko wona fiima. Donc ala no ɓendira ko fi woɓɓe. A janggali fiima, a ɗaɓɓali jawdi fiima, a ekkitaki mecce fiima, a ne'aki fiima, fof ko fi woɓɓe. Donc ko kamɓe ɓendata, an a ɓendata. Donc nayeego ngun ko ɓe hulɓini. Ɗimmum ɗum nayeego ngun hino landi banadama on nde o accitata goɗɗum o ƴetta goɗɗum, nde o accitata mo o woni o ka sukankakuyagal maɗa, nde accitata konko wowuɗa ka sukankakuyagal maɗa, fiya jogito ko wiyete kon keɓal nayi. Tu n'as pas existé. Merci Mokanté, merci Diallo Seydou. C'est-à-dire, tu ne vivais pas. A wurare wuruɓe ɓe hulata nayi parce que ɓe andi ko lowe ɓe iwino e boboyagal, paykuyagal, keccun sukayagal, hakkunde yagal nayi. Ils vont accepter les étapes. Ko ɓe ɗo nawyidata e ɓandu haray ɓe selli e ñiiƴe e gite e noppi e awra parce qu'ils respectent la loi naturelle de Dieu. Dartiɗo ɗum ɗo on sa tawimo noon a taway ko dongal ñabbiɗo parce qu'il est dans la résistance contre le créateur mo dartade Allah e tagu. Et là c'est fini pour toi. Ɓandu ma ndun wawata supportude dartagol Allah. Ah non, tu es là ici. Donc, voyez, ko ɗum addi goto men susta nawigol. Nawigol non na contini. Voilà, il y a beaucoup d'escrocs qui se sont déguisés à des sages, à des vieux. Na fi même moi je suis pas là-bas. C'est pas les habits. Na ndeng inde, na on statut, na ɗum ñamirɗum. Parce que doit ben no sali les escrocs vont profiter de ces âges-là pour vous arnaquer nuit et jour. Voilà. Doit ben si sali que ce sont des escrocs qui vont en profiter. Gebal mola nangal noto, teddugal mola nangal noto. Ki kalare nde duuɓi capanɗe 4, duuɓi capanɗe 5. No wi'a menen sukaaɓe ɓen iwɗon kiikalare nde duuɓi 4 50 a feƴƴi gurdam maɗa kaka hakkude wonna 30 ans au milieu de ta vie. Ila 50 nawri yeeso a nawya woni, c'est ça la réalité. À 60 ans ko luttanma ko bonus. Haray piiji buy pièceji ma buyno to maayi ko wo huɓɓata eyi kam ko juutuɗa dogude ɗo. Tu es dans la résistance. Ɗe nawnaje ɗe yiyata no tampina ma ɗo fof tu es dans la résistance. A darto toon daguɗo ma pièceji ma gono ton à partir de 60 ans si ɗi ɗanike ɗi huɓɓata, si ɗi fuɗɗike bonde ɗi yirtorta ɓawa, on docteur jo ala. Ne te fatigue pas. Kono si a jaɓi puri maɗi, a jaɓi duuɓi maɗi, a jaɓi
a weltori ɓandu ma ndu ñawda e hoore par ce que ɗi heɓa e bete kadi woode kadi wuura ber ko luttani ɗi kon hara wona e hare si a jaɓali ko e hare hakkunde comprimé e moƴƴo e penale e pikirje jane c'est quoi woni lannintinde hoore ma rapidement parce que c'est le moment de vivre naturellement oui, c'est le bon moment d'accepter le naturel, la simplicité. Kono si a haɓɓitike ko suka o rondoto kon ko ɗum rondotoɗa no sukaɓe yarata noon ko noon yarata no juɓɓe yarata noon ko noon yarata no ɓe yad meɗeɗa sari ɗiɗa rondude otoma on kongal naɓatta. Merci Modi Jula Job sur la page de Naouna Chely. Et oui, dans la vie, c'est des familles. Si vous venez sur la page de Naouna Chely, venez ici parce qu'il y a quelque chose à partager. C'est-à-dire, si on a une famille goto, ça ne sert à rien. On trouve, on fait des macos, on a tirni, ali halali, dalil dalali, et Allah. Na adna feƴƴi. On adna woda kan adna nu ko wiyete adna koyɗi. An e goto on kafa goɗɗo. Sa tawi ko kafu ɗon ko nagoɗum cache-toi ta yenno ta poɗodire goɗɗo ta yeddutire goɗɗo o adna maayi adna hombo oɗo ça n'existe plus ko kulle ɗen pirata ko kulle ɗen ƴakkinirta kono tuma eɓe ɗen ngal pinat mais ɗum ɗo noon gasi wo a wawi famude ɗum ɗo sa wi ko a banata a wi ko a banadama là tu n'as pas de problème mais ça a effacé banadama a windi ɗon go étiquette oui na personne ne peut t'aider parce que là tu vas tomber dans des clans et là c'est fini pour toi. Ko waɗi siɗa huli nawyugo ko parce que a ɓendani antira ndaari a tawi nde lowre ɗo mi remanali go ɗin mun ɗum a yi nayi ngunno landima goɗɗum a waɗa pre jabagol ngal landal accutu ko jogiɗa accutu mo wonɗa o a ko ɗon hiɗa janna gandal e fe nayi tawata ko fenade ko nokkure labade kono noon ko si tawi a ɓendi si tawi a ɓendani ko nokkure hulɓinide ɓay ko be wona yeeso hiɗa jenta ko be fewja ko be wajoɗa alors c'est des problèmes il faut ko be ɓenda salagol ma ɓendugol ko ɗum waɗi hande famille ma on ɓengure ma nde fof no ley en arnaqueur on fewjande ɓengure ma nde tournande no faalira yaltina mo faala naata mo faala yeeya mo faala tega mo faala ta propre famille na on ɓe gére parce que aɗa sali nde lowre ɗo jawdi ma ndi waka jalika cellal ma ngal waka jalika la même chose si a ɓendi a anday si hunde ɓendi hewtika nde lannode goɗɗum ko fuɗɗode goɗɗum c'est ça la spiritualité na fi hewtika maya a lanni c'est juste une séparation avec le corps pour un nouveau monde ko sertigal hakkunde wonkinkin e nduɗo ɓandu tawndu no waɗana date yahangol gurdam kesal ngo kadi c'est ça la spiritualité kono wonɗa hulde ko bonma hulɓinde ala gagnant ɓuri ngol ɓulol wongol kama tout est mensonge. Merci Gaston, merci Salut Paris. Partagez le live. Non no wowirnoɗa waɗirde piiji ɗi non wena ɗum olwi ancienne méthode ça doit changer. Ndaru toutes ces entreprises ɗi entreprise ji ɗi annduɗa ɗo fou
Dar comment ils évoluent. Si ɓe jaɓali ɗum, ils vont disparaître. Telle version, telle version, telle version, tel numéro, tel numéro. Si ɓe jaɓali ɗum, ils vont disparaître sur la chaîne, sur le marché. Alors, voilà pourquoi tu n'existes plus. En Kadida doit avoir des versions et des versions. Améliorer, améliorer. Version ɓurɗo moƴƴude ha hewta e version pure laaɓuɗo. Hono a needi lampo gerte. Anduwa darnude aduna o, ko anduwa ñawdude yimɓe ɓe, ko anduwa hajjinoyde yimɓe ɓe, ko anduwa folotirde e ɓeya, ko an woni barkinaɗo kammu e leydi. Mais ça, c'est du mensonge. Ko juutuɗa jasude ndi leydi, a yiway ɗo wasina ha hande ɗi jasaka. Ha hande a sikka goɗɗum memani, a dillinta hay hunde, a accay pelle ɗen no ɗon, leɗɗe ɗen kadi fuɗɗita, candi ɗin arta, a accay weelaɓe kadna ɗo, a accay ɓe hajjani, a accay yimɓe ɓen no yarde beere, no fimde drogue, no jeeɗude, a accay woɓɓe no yawde, no juulde, no arde, no fijude, no ambude, a accay aduna no jiwɗi. Yaldoɗa gurda, accepte ta réalité. Sanga payku yagal ma, jaɓu payku yagal ma. Ta ñawlo, ta jaɓu goto wujje payku yagal ma. Yiɗo payku koye 14 ans no yalta ɗaɓɓere. Na, c'est pas le moment. Ko gandal e métier, ko fondation ma on doit moƴƴinede on sahi. On ñannejo wonɗoma wi'ude gore ma c'est ton sorci. Ta lando oɗo ko yumba ko benga ngo no wonɗoma yaltinde on waɓutu ya yaltu yaha ɗaɓɓa jawdi ara jonnamo, c'est lui ton sorcier. O wujji payku yagal mangal. C'est ça la réalité. Buy nangoyte yawmal iyama waɗe jolokoje winde groupe ñanne ɓenna kamɓe mi ñamali gaɗa ha hande mi nangaka mi wirata, parce que ko ɗum o janna ko ñanne. Ko ñanneɓe ɓe jannimo ɗum, karam ko batin ko ñanne. Ñanne c'est-à-dire ko ñaamowo ko duwanoɗa ñamude, ko duwanoɗa ñawdoraɗo, wuurowo ko duwanoɗa an wuurude. C'est-à-dire ce sont des parasites, ce sont des profiteurs wiyete ñanne. Wannan baba kalimaji ɗiɗi no kaguraɗo mo famali ɗin ɗiɗi o yaltata e sirku aduna. Ɗi nafata, ɗi lorrata. Toɓɓe ɗiɗi pet ka tawhid. Ɗi nafata sanamuji ɗi, tafuduji ɗi, bileɓe ɓe lorrata. Kono ceernojo ma on no jannuma ɓe nafata, kono ɓe lorrata on ɗon himo waɗande ɓe publicité. Sa holike ɗum, sa maayi koye magge yiwɗa, koye magge wonɗa yawde. C'est toi qui crée ton propre affaire. Sa heɓi jawdi na kamɓe, sa nawni na kamɓe, sa heɓi accident na kamɓe, sa heɓi laamu na kamɓe, sa heɓi kaydi wona kamɓe, sa heɓani kaydi wona kamɓe. Ɗum woni ɓe nafata, ɓe lorata. Ɗo tawi yahuɗo e hewtali o niveau ɗo taw. To seeɗaɓe noon hewti ɗo. Non, faut pas aller même sur le terrain. Parce que woɓɓe no waɗa code ji, ɗon yonali waɗa bogoroje, ɗon yonali waɗa colomboje. Donc ɓeɓe wona archique maɓɓe taw seeɗa. Mayi. Donc feƴƴa nden toɓɓere men ɗon mi innete jaɓu kuri maɗi, jaɓu guril mangi, jaɓu ñiiƴe ma soluɗe ɗe, jaɓu koyɗe maɗe, jaɓu hoore maɗe, jaɓu gite maɗe. None wonu nayigu ngu ariri e ma jaɓu ko lowre labbande fotude. Te wonno buyno sali nde ɗo lowre, les escrocs en profite. Kamɓe woni hooreɓe badulaji hande,
iɓe fewja iɓe ukka yimɓe yiite jahannam ɓe prépara dewle fuufafuuje ɓe ñaama ɓikko yimɓe là c'est vrai parce que doit ɓe nawnude ɓen salike nawnude ka famille ma a salike nawnude ka nder ɓengure ma donc be ɓengure ma nde ya fatto en grand escroc religieux spirituel politique et puis c'est fini pour vous hein parce que ɓikkoy mum koye wonay saadete koye aduna o ɓe saado koye leydi be saado ƴetta ko faala wuuga ƴetta ko faala ka raɗo ko parce que goɗɗo no ñaamudema si goɗɗo alanoma ñaamude a yahata piirida e goɗɗo fi kaydi ka leydi makko a yahata inna goɗɗo ko enen kafiɗo pourquoi hiɗa mari ko saɗa hiɗo mari ko saɗa siko ñaamete hiɗo mari siko leyɗele siɗo mari siko leydi labandi ɗo mari ko ɗum piirdata e goɗɗo ko ɗum nandintintoɗa e goɗɗo quand je vois ça ça me fait pleurer ça me fait pleurer aleno wona fof no woodi makko baaɓe jaɓɓe nayeego muɗum ka ɓengureji maɓɓe ka ca'e maɓɓe heɓe dari darande makko baaɓe heɓe fewjude fewjoreji ɗaɓɓaɗe ɗen ɗon no weltata donc feƴƴonge nden ɗon toɓɓere aranen toɓɓere men ɗimmere nde joni noon wona yen yewtu ɗo yewtere sifa ko annduɗen ko no yewta gollata no yewta stratégie ala no yewta solution ala ñande wo ko fillitagol ko filla ko ɓeya filli hitande be ko dafala watna yiɗo hitande be ko ɓe filli rawani konko ɗum ɓen filta woni kaka duɗe woni kaka école woni kaka nokkureji ko Allah rewete woni ko église woni ko synagogue tout ça là ce ne sont que des répétitions en Afrique ko ɗum mo yiɗa ono wawi duwade parce que fillitanoma ha maintenant c'est enregistré dans le subconscient mais goto ala landade où se trouve le résultat a fillitike sorma fillitike goɗɗum ha maayi dans l'esclavage maccanga bemma ari fillitike ko on filli ko ha maayi sa waɗi ko ya waɗi kon ko ya heɓi kon ko ɗum heɓata sa waɗi ko bemma waɗi kon iɗa andi battane ma miijito ko honto bemma battini ko ɗon battitta so a yeeyi no bemma yeeyiri no ndaar no bemma battini ɓay o maayi fof lanca ñaama yeeyda fitta ko lampe gerte ko ɗon sakkitorta parce que lui n'a jamais existé may joni no en andi ɗum ɗo ko fitina ko sonja ko probléme kam gurdam meɗen min na ya dogu probléme dogetaka ko ɗum noon janna ɗen yaksi billo bari probléme ko yen dogu na probléme dogetaka probléme ko yo faamu sa yi ka mécanicien jom ko ɓaawo o faamude probléme o si o ñawndam sa yi ka docteur jom ko goto o dogata nawnare ma nde ko waɗi an siɗa nawni ko an wonde dogude ko ɓayɗa dogude nawnare ma nde ko ɗum waɗi siɗa naw ɓayɗa dogude nayeegu ma ngu ko ɓayɗa suti ko ɗum waɗi siɗa suti nayeegu ko même probléme maintenant le docteur kanko o ƴettay nawnare ma nde ndaara no ƴettirta no jiiƴam ma na il accepte la maladie il reçoit la maladie il caresse la maladie o yiya noon nawnare nde puis fait l'ordonnance ko yiiɗo nawnare nde wo kanko ɗaɓɓiti nde ko ɗaɓɓituɗo nawnare nde wo yiyata nde ko yiwɗo nde wo windata lekki maye an ko noon wawɗa ka probléme ma jawdi a dogay woni relation humaine a dogay woni ko ɗum jannaɗa ko ya dogu probléme ka leydi ma ko ya dogu fof ko ya dogu ko mo jannuma ɗum c'est le religieux c'est le religieux ƴettuɗo téléphone anda le religieux comment il fonctionne le religieux c'est-à-dire ko neɗɗo copie jo quoi na original ƴettu téléphone
huɓɓina réseaux sociaux sodanmo téléphone waɗa réseaux sociaux jonnamo sa jonnimo voilà comment il va fonctionner. Il va fuir. Quand ton art, il va fuir. Il va pas chercher à comprendre. Il va fuir. Odoke. Astaghfirullah, subhanallah. Au politique non. Mais lui, c'est une copie. Il fait semblant, il n'existe pas. Comme ko woni wi itade himo woni no kander réseaux sociaux. Kongon dogude o yaha o ɗaɓɓa defte o ñallallandade yimɓe no nder to ko ɗum kadi o ɗaɓɓita c'est parce qu'il fit son problème ko makiti holluɗa Facebook ko makiti Instagram ko makiti YouTube ko makiti joni sa ari e makiti anda makiti konno heɓirta makiti mo faalaɗa o nga ɗaɓɓitade aran de mayargol makiti ko force makiti on innete hinola a fotta yimɓe ɓurtiɓe ka makiti a fotta e yeeyoɓe beere a fotta e kupoɓe carte ko ɗum wi makiti kono ɗum no holli moƴƴuɓe alaka nder makiti la kono ko sanga hombo yidata e ɓen ɗon ko ɓaawo a ɗaɓɓitude tuma noon yiiduɗa e ɓen ɗon wo hande kadi makiti on andi an on a faalaka beere a faalaka ɓortiɗo a faalaka kupowo carte ñande arɗa ka makiti on horlatama ɗum par ce que hiɗa andi hande kadi ko faalaɗa kon toon ɗum ɓenta e aynnaynaka makiti o yehi par ce que mo andi ko côté hombo o natirta o yaha o ƴetta ko faala kon o yalta hara o tournali e nder makiti o fof. C'est ça le point faible de religion ko ɗum waɗi il est devenu o woni bukkol aduna ko tuma ɓe ñaami ɓe luttini o ñaama ko tuma ɓe laami ɓe hibbi soɓe si o heɓa tuma fof jenta si o jente ça le danger parce que aduna on il veut pas voir le monde kanko no ko hakkille makko aduna on ko na hunde aduna on ko dogeteɗum aduna on ko goɗɗum aljanna on ko ɗum ɗo jibinta aljanna on ko ga remete ko ga iwdata e mum jahannama ko ga remete donc c'est important an tigiri ko a goɗɗum e aduna on sa wi aduna on ko fuu ko no falla wiide tagu no aduna on haray ko subhanallah allah waɗata sa wi hunde ko fuu jewɗo hunde ko hon donc le religieux c'est-à-dire o waylutu faamu aduna o waylutu sa jokkimo a luttay kus regardez un pasteur ɗaaru pasteur encouragé yimɓe ɓen yo aru ka coociru makko o hulɓinaɓe si ɓe arani to jo neɗɗo mo gandi mundin defaako si o hulɓinama ronkugol arugol ka église o ɗuwa miijitade enen si menen wonɓe arde ɗo ɓe fof min ngacci arugol menen e o ko mbo hulata c'est comme ça il faut avoir cet esprit critique de réflexion kala mbaɗa noon miijitota ko e waali kam joni on hulɓinirdena si on arani ɗo si on arani ɗo lette gabru si on arani ɗo hunde kaare si on arani ɗo si tawi menen wonɓe arde ɗo ɓe fof min arani ɗo menen e o ko hombo hulata qui dépend de qui on foppi ɗon waawi wonde ka mum onon chrétien ɓe rewon Allah jaɓay wonɗon mo rewde kono kanko si on foppet on woni ka mum on rewi Allah kanko o wawa rewde Allah o wawata rewde Allah il ne sera pas tranquille parce qu'il ne voit personne c'est lui qui dépend de vous
c'est lui qui dépend de vous. C'est comme les riches dépendent des pauvres. No ɓe mara ko ɓe mara ɓe woni yarnude woni hebbinde compte ji maɓɓe. Si a famali o gundo ɗo a hawkay hoore ma ɗuyta valeur ma on e darja ma on rewa sanamu e tahudu maya naata yiite ara koye magge wuɗa. Donc mayga solution ji ko honno ñawdirta probléme en wi ɗum ɗon ma nokkure ma bani adama ma kala hunde mi jonne ɗo cette formule dans la spiritualité. Je vais te donner cette formule dans la spiritualité. Ay adna o fof ko formule tadi o fof ko gunduji tadi ƴetta kun ɗo hawtidira e kun ɗo wona adna o fof ko non ko religieux jon faala arde wiye ɗum ɗo o innama fi trompugol men ko Allah muuyi o ronkama yewtude question les causes et effets ko honɗum e honɗum hawtidiri si oɗo woni yarowo ko honɗum hawtidiri si wonɗa jeenom ko honɗum jikkuji hawtidira si wonɗa baaso ko honɗum hawtidira si wonɗa ñaamowo huɗo ko honɗum hawtidira si wonɗa gorko ko honɗum hawtidira si famille ma am jiiɓi ko religieux jon pour faire disparaître cette science ngal gandal mutingol ngal ɗon gandal o addi ko Allah parce que c'est facile à accepter. Il veut accuser son créateur. Si tawi on ɗon ko wi ɗon noon ko no jogii iman haaltan ɗo si tawi ko neɗɗo mo ala iman o inna ko yimɓe ɓen waɗi ko kawa makko ko bappa makko ko laamu ngon ko kammu ngu o haala inde bo o acca hoore makko ɗon c'est pour se soulager ko drogue kadi a heɓani jawdi ko yeeya a heɓani laamu waɗi a heɓani laamu waɗi degal mangal ko sinanakke c'est ça marɗo iman on suuɗo ɓaawo Allah mo wala iman on suuɗo ɓaawo yimɓe ɓe ndo fof ko samakala ɗaɓɓitu les causes ɗaɗi ɗin ɗaɓɓitu ɗaɗi ɗin a yiya joni ko ton wata yawde change c'est pratiquement may hino dambugal ngal no raɓɓiɗi solution on pour résoudre un problème ko nde wawata wikkade rejeté ko nde wawata wikkade ko boni kon ɓanna ko moƴƴi kon ko en tout cas ko dambugal ngal ko ɗum ɗo woni sottirgal ngal probléme adnan o foppet makko ko ɗo woni rejeter le mal embrasser le bien ka yejjude nde toɓɓere andi rejeter e dogugol e fuir na goto consciemment ko ya jaɓa ɗum ɗo no boni buy e men ɗo fayda si innama ɗum ɗo no boni ko hakke ko tawino ɗaani il va rentrer dans le défensif ko hare woni arde ta innimo ɗum ɗo na jikko moƴƴo o taƴotoma ɗon ko juuti e fodde a jaɓali ko boni kon ko boni ko moƴƴi kon ko moƴƴi ko on no suɓorta a wata suɓade résoudre un problème fixer quelque chose woni ko pananon goɗɗum kala situation tu rejettes d'abord le mal tu embrasses le bien andi ɗi tawtinirta ko enen sikki ɗi tawtinira ndaygu e niwre ɗi tawtinirta si oya ari oya sotay si oya soti oya yeeyi ɗi tawtinirta ko naafi an kaaku e majjere sikka no jillindirde ɗi no jowaɗa seeɗa jowa non ça n'a jamais fonctionné ko woni sa jokki ɗum ɗon a yiyata battane a yiyata résultat tu vas tourner en rond tous les jours en rond sakkitora noon gonɗi dépression mentale burn out anxiété maladie mentale feetereji donc ko formule ɗiɗi pet ɗo ko sottirgal ngal sa landi noon natude tadi a lanni wadde différence o a sir ino noon ko boni ko ino ko moƴƴi ko laaɓanima tu rejettes ce qui est mal tu prends ce qui est bien donc a naati e lowre ñawdugol probléme a naati ko nder ton wonɗa joni joni noon a naati
y a toujours un travail aussi à faire. Donc lowe ɗiɗi pet gollata ɗe ɗiɗi kala ɗe gollay ko ya ndarno an ko a qualité hunɗum yaade ko needi hunɗum ne'ata andu portojo solution newaniɗo on ɗon e an na gootu na needi wotiri ne'aɗo kanko ko andata kon ka paykum yagal ma an ka suka yagal ma andata ɗum janguɗo ko haala mum kanko ko andata kon à l'âge de 7 ans an si à l'âge de 40 ans andata ɗum par ce que an hara yiɗa gerdude taw gergol faamugol taw aadaji makko ɗin e haalaji makko ɗin e neediji makko ɗin e jikkuji makko ɗin a fuɗɗaki taw jangude a fuɗɗaki jang c'est à 40 ans que tu vas commencer à comprendre ce que les autres ont compris à 7 ans. Donc wotta ko ɗum waɗi si mi yimɓe no haɓɓito waɗa e thérapie dans les mains de ces gens là on yadata. Donc kala to jinɗo e thérapie peut contacter Namna Sil Thérapie. Je vais t'apprendre de A à Z puis isnillah joni noon aranon ɗum hiɗa mari taaga ƴettugol ko wiyete kon paix stratégie andi aranon ɗum ko miijitagol a andi mbiɗa mari probléme ko honno mi ñawdirta o probléme joni noon ko laawi honɗum mi ƴettata ase probléme o ñawnantaka ɗo telan ɗo moƴƴa ɗum ko layni a gollay golle ɗe ɗe gollete a gollay ɗe ko lowre remetede ok joni noon aranon ɗum koya ƴettu hakkille maɗe andi e wiidow ga anda ɗum ɗo koko boni ɗum ɗo ko moƴƴi ɗi ɗiɗi kala laawi ɗin ɗiɗi kala no wawi ñawde probléme bone on no wawi ñawde probléme ma ko moƴƴi kon no wawi ñawde probléme si tawi a suɓike yawgol ndarugol bone on ko ya winduma windamo o foppette makko moi je l'ai utilisé yaw winda ko won ɗum woni boneji ma e kono noon ko banadama wona yewtete ɗo de siɗa e fedde ta jento ɗum ta yiwi banadama yagal a naati e goɗɗum go siko a malaika ta jento siko onon woni ɓiɓɓe waliyaɓe ta jento Namna Silde ça marche pas ko fi banadama wonɗe yewtude seeɗa ka hakkille ma yiɗa ɓuri goɗɗo sabu inde ma nden ma dambe ta jento Namna Silde siɗa jogui diplôme ji mi anda honɗum ko ɗin an wiwɗa ganda faut pas écouter Namna Silde tu vois non yadata les étiquettes ne marchent pas dans la vie mais jonno windu focus c'est-à-dire ƴettu hakkille ma ɗen tentina e boneji ma ɗi waɗ luppo e majji windaɗi fof boneji gono ton ɗiɗa andi boneji gono ton adnawno yewɗudema fi majji jaɓuɗi goɗɗino ton an tigi ɗiɗa andi goɗɗino ton ñande o ñande yimɓe ɓe innete kaari ɗum ɗo moƴƴa ɗum ɗo yiɗa wadde kono ɓay a ƴettino ekkitet min andi ko jinnaji ɗi fof ko ni wayi wota aruɗo ne vient pas ici les excuses là ko fus fena ko an wayi noon ko jikku mo ekkitiɗa windu fuu kala ko ɓe wi'uma hiɗa wadde ko tawata no lundi ko moƴƴi ko windu ko tawata kon no ka jikkuma fuɗɗora toso koye ɓuri koye hayfude koye windu koye goɗɗum ko penale goɗɗum ko jeeno goɗɗum ko bugagol ka kawte goɗɗum ko yargol goɗɗum ko escroquerie abus de confiance goɗɗum ko kulol fenade goɗɗum ko hoolareji ñaw windu faako goɗɗum ko soodagol e ɓaawo ndiyam goɗɗum ko ñamgol ko yanganaki windu faako sa gayni windude ɓuri koye hayfude koye yahan koye ɗon yaltinira koye seeɗa sa innude a yahan e jali ɗin sa fokkitani jali ɗin a découragé ɗo yahan toso koye ittira koye ɗon seeɗa ko toso koye jandini gilɗa no toso koye woni iwirde noon jani ɗin yanana e hoore mum warak e la ko méthode ara noon fiya hawnodiri e gurdam ñawda e ɗo probléme a ñandi wo hiɗa e probléme goɗɗo ñandi wo c'est le même problème qui se répète dans la vie c'est parce que la leçon n'a pas été apprise
solution ɗimmo koya concentre no konko tawi no moƴƴi ka gurdama no woodi piiji goɗɗo ala 100% bon on ala ko religieux tun jogii ɗum ono boni ono moƴƴi ko fenade banadama c'est mélangé goɗɗo ala tawa o foppet makko ko bon on ala hay Firawna il avait des qualités warno jikkuji labaɗi joni noon ɓeri koye jikkuhi labakoy koye marɗa woni koye nafude woni koye gollude iɗa wawi kon par ce que sa inni a yaha e bone itta boneji ma ɗi naɓorde woɓɓe mon koye ɗum ñamata koye ɗum yarata koye ɗum wuuri ça fait partie de votre vie tertoɗi ɗon sa inni kala thérapeute jo naɓuɗoma e majje o ronka va te concentrer sur ce qui est bien dans ta vie renforce ɗin ɗon jonnu ɗin ɗon doole jonnu ɗin ɗon waɓtu ma jonnu ɗin ɗon hakkille maɗe jonnu ɗin ɗon ɓernde maɗe ɗiɗa nawla ɗi mayna hoore majji kala ko dankaka kala ko wattanali kala ko a wattanali ile mum jalouse ay ton ha yana maya parce que c'est toi la force ko an woni ɗi jonnude doole ko waɗi siko boni kon no tiiɗi ka gurdama so parce que ko ton concentre niɗa ndaare jokkuɓe politique jokkuɓe ballon jokkuɓe musique c'est parce qu'ils sont concentrés dès que tu vas arrêter de te concentrer sur les choses ça disparaît c'est la loi naturelle ɗiɗo stratégie ji ɗiɗi fof hiɗi golla kono noon koye anndu ko aade gon bo ko ɗo woni golle ɗen so anndali ko a honɗum e aaden a inni a gollitira e ɗi stratégie ji kene yon noon tawa ko a kopi sanama a fokkita yahata ma an gon ko stratégie ara noon moƴƴamma arana ɗimmo ça marche pas o an ko ɗimmum duwaɗa attorade inna attora yaro c'est des formules a anday taw ko a hombo ko needi hondineaɗa ko honto wonuɗa ko honɗum hooliɗa ko ɗum waɗi sa ƴetti thérapie e junngo portojo ça ne va jamais marcher par ce que goo no woodi piiji ɗi a wata yaltinde ka wonke no woodi piiji ɗi on sendoɗa donc kala to jenɗo thérapie tu peux contacter non affaire de thérapie loota hoore ma nde seeɗa ñandoyɗa lodde ɓandu ma no ko laaɓiyel lootuɗa hoore maɗa miijoji maɗa hoolareji maɗa koɗo waɗi si dewgal moƴƴiralima ɗaɓɓere jawdi moƴƴiralima an e jogagol piiji tu respire pas tu dors pas tu vis mal ko habbe ma gonno kaani nawnaje hakkille ɗe enen wertiniɗen e mum ko ɗum noon duwaɗen dankere ɓay koko suuɗi ko on jogii ko feeñi sa dankike ndu ɓanndu a danki gadnaw fof a wertindike ko woni nder ga ko tu vas taper potum e nde ñande tu vas pas voir namnasi ko gagnoma on arata dumbe yaltina jawdi ma ndin ka nder jiifa ma naɓa okkitira innanɗa ɓandema lekki ayo aɓe rondotoma naɓa inna docteur jom men addi nagge ngen hino nge ɗo ñaamu seeɗa men ñaama seeɗa immo fewde wawɗa suɓaka ñaama suɓaka pugoɗa ɗaɓɓa ɗoygol moƴƴo ɗaɓɓaka fawtoɗa golla ñaama halal yalta e kulol fenade anda ko seeɗa wonɗa wonde ɗo tana to e yangana ko ronnoɓe to ɗo kare ko ɗo wonde ngattude hande ɗum ɗo ko ngalu suuɗigu e nder bani adama tawgol kanko neɗɗo Allah no jonnimo taaga ñawdugol probléme ji ɗin hara wonajo yalto ñande aranna religieux si ɗannini goɗɗo ko ɗum kono gurdam maɗa waɗa ñande wono wulla ɓeɓe wonɗa wurlude e mum ta sikku ɓay an ala yiide gonɗi maɓɓe ɗin ala nande ha cañgo maɓɓe ngol ɓe son jaaki ɓe son jiɓruma mais il gère ko sendi on kamɓe ɓe jaɓi ko ɗum woni aduna an a wi non ko kamɓe arata itte ko ɓe arata aduna a habboto ha ñola ha ƴiye maɗe ñola ɓe arata par ce que na golle ma tawo ya Allah inna hiɗa tooña kaari hiɗa dowa hettude julde kaari hiɗa dowa hettude sadakaji kaari innama toi tes un escroc hiɗa faala heɓude ko a gollani
ha ko ngal escroquerie religieux jannaɗa ko ɗum haɗi daranoɗa haqqeji ma ɗi jakka ƴettemo naɓemo jahimi so en deskuru wo mo ari ɗo mo fala julde kaari e korka ka iɗa andi si kaari addorno ɗum alandike si kaari addorno konko o juuli bo yaha yawmal qiyama même vide par ce que ko sirkoɓe même vide ɓenna men julde ɓenna julde honde Allah wiya min miɗa sukde min miɗa hatto ñine ko juulata a sukde Allah no hatto ñine ko horata il n'est pas dans le besoin ɗum fof ko fima an Dieu n'est pas dans le besoin ko dina kopi sikki Allah no hatto ñini kayde ko jogi calculatrice ɓe yaha ɓe calculana Allah ko ɗum perdini Iblisa parce qu'il était dans le religieux calculatrice Dieu n'est pas dans le besoin a daɓay Allah ma on o hatto ñina ala hunde ko waɗama si Allah yafani kaka si yimɓe ɓe yafa heyka si Allah wi o yafani kama hay goto landetaɓe aucun religieux tagoto ɗanninire fewtu e Allah subhanahu wa taala laɓɓina ɓerde ma nder tuuba so inni o yafani kama goɗɗo ɓantata kollu ko haalano ko ɓayɓe anda Allah ko ɗum woni ɓe senda e geɓa lallagal hakkude Allah e debbo makko si Allah wi yafani kama yahfiru zunuba jam lan ɓattowo hoore ala on ala si Allah wi idkhulu jannata naate ɓantowo kollu ala min mi yafanaki ma har iɗa andi ko amoni ñaawo a ñaawi atta hewde toon puy naatoya yite par ce que no ñaawi si hewti to ñaawa few mo wiɗa on no toñuma no wasa ko an toñuma par ce que ñaawaka donc ɗo nden hattude hande mbeɗen salmina client ɓe amin ɓe fof ka thérapie merci madame Mahawa Bari merci pour le soutien merci Dansoko Mamadou Siré le grand sponsor depuis l'Angola merci Diallo Aliou Sow depuis Lisbonne merci monsieur Salou depuis la France kala wonɓe supporte oɗo page kala wonɓe soutende oɗo page kala wonɓe arde ka page ɗo winda vous êtes tous nos sponsors kala wonɓe men darde kala wonɓe partage de kala wonɓe andutude fi nawna chelde thérapie nokku o ka wonɗo meɗen salmina o kala wonɓe sodde ko wiyete ko lekki ɓuuri le grand tetox sa ɓandu mum ɗum hetta ɓandu mum ɗum ɓurtina e ñamgol comprimé haray meɗen salmina o meɗen weltani o meɗen jarnude o nawna chelde thérapie